Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tentretan hadirin utamaipun para kiai, para guru ngaji, pejabat pemerintah, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, kaula cintai, kaula amun jeki. Muka-muka berdana pengajian berdana pengajian dalam rangka Isra Mi'raj sekaligus penutupan khatmil Quran dan sholawat bersama. Muka-muka raja banyak manfaatah perkataana ban Allah subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi Pak Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit sampai terus ke Mustawa. Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi punika paniteni yonceng ben Allah, berangkat ben Allah waktu malam. Kanjeng Nabi paniteni burak nikah gaib, kendaraan burak nikah gaib. Tahu nih napa burak? Tahu nih napa burak nikah? Paniteni kendaraan burak nikah, kendaraan gaib nikah. Niteni burak. Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram mereka ke Masjidil Aqsa kentil ambu jimin tak pas langsung di ambu jimin
Epan berempat tempat masuk ambu neng Madinah, Thaibah, ini Madinah, karena kanjeng Nabi tak berapa lama lagi, tak berapa abid akik kanjeng Nabi bekal setahun tak berdua tahun akik bekal hijrah dekat Madinah. Kanjeng Nabi ke Madinah simin neteni budak dampingi ben malaikat Jibril ben malaikat Mikail. Kesak kanjeng Nabi as-salat 2 rakaat li'ila'i kalimatillah. Di Madinah kanjeng Nabi saat hijrah peristiwa Isra neka ipaka Madinah simin as-salat ya tore as-salat kanjeng Nabi karena Madinah bekal teti tempat hijrahna kanjeng Nabi, karena setahun 2 tahun mereka kanjeng Nabi pas marana Isra Mi'raj kanjeng Nabi pas hijrah ke Madinah. Peristiwa Isra Mi'raj kanjeng Nabi kira-kira usiana di umur 52 tahun, umur 53 pas hijrah kanjeng Nabi. Di Madinah as-salat ya tora salat kanjeng Nabi karena dikasak bukan teti pusat perjuangan kepemimpinan kanjeng Nabi kangku ning kieu-ki li'ila'i kalimatillah, kangku ning kieu-ki kalimat Allah. Sallallahu ala Muhammad. Ada salat 2 rakaat kanjeng Nabi berangkat boleh. Mereka ada ke Madian. Madian dikasah tempat onturah Nabi Musa dari Mesir, dari ancaman Fir'aun. Kanjeng Nabi dekat Madian. Juga Madian mereka tempat daerahnya Nabi Syuaib. As-salat kanjeng Nabi 2 ya tore salat kanjeng Nabi 2 rakaat salat 2 rakaat salat juga oleh nikah pas kanjeng Nabi berangkat boleh dekat Baitul Lahmin, tempat lahirnya Sayyidah Maryam, tempat lahirnya Nabi Isa. As-salat di tempat menikah ngormat dekat orang-orang sakluna kanjeng Nabi, ngormat dekat walaupun kanjeng Nabi lebih mulia, waktu kanjeng Nabi ngormat dekat orang-orang si mendahului kanjeng Nabi acerna ki kau dieneng itunya. Salat 2 rakaat kanjeng Nabi nggak nikah ngormat tempat kanjeng Nabi menghormat tempat as-salat 2 rakaat tempat Madinah, tempat Madian Nabi Syuaib, tempat Nabi Isa. Pas terus kanjeng Nabi bangkat boleh atur Sina, tempatan Nabi Musa narema wahyu nih ketika as-salat ya tore as-salat 2 rakaat ya tore as-salat kanjeng Nabi as-salat. Berarti kanjeng Nabi as-salat tempat-tempat beda hubungan hamba dan Allah, hubungan Allah dan hamba, hubungan tempat-tempat walaupun kanjeng Nabi lebih mulia dari Nabi Musa. Nika kanjeng Nabi pakun ngormat sampai ke tempat hormat ya, makanya terus ke Baitul
Maqdis. Salat oleh mereka sak kanjing Nabi. Itu berarti lema tempat nikah ambu dengan lema tempat kenikah sekaligus isyarah cek kanjing Nabi bakal oleh perintah salat lema waktu. Bakal oleh perintah salat selema waktu. Saya laksanaki zahir batin. Mun solat saya batin, ini solat. Doa, ini solat. Solawat, ini solat. Zikir, doa, ketika solat. Solawat, ini solat. Tapi benih saya beda rukukna bersujud. Mun si beda rukukna bersujud, beda akim. Beda akim. Akimis solatah. Wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Itu sebada rukuk dan sujud tu bada aqim alladzina yuqimuna shalah. Mun tada yuqim solah ni Quran ora bisa zikir doa solawat sallu salawat as-sholah bisa solawat as-sholah bisa solat lah kan solat sendiri bisa as-sholah bisa doa bisa zikir orang mengenang zikir nggak solat nggak bener tapi benih sayuki munas sholah karena doa ra solat nggak bener tapi benih sayuki munas sholah kedua nih Quran beda rukukna sujudna ikhlas atena kurang ikhlas khusyuk betenah tidak atena sujud betenah ngikuti atena sujud ke Allah tidak betenah ngadep atena norok betenah norok ngadep dak Gusti tidak ruku atena ruku betenah norok atena ruku dak Gusti Allah tidak betenah tidak atena sujud betenah noro atena sujud dak Gusti Allah tidak atena menghormat dak ka Allah atena betenah noro atena menghormat dak Gusti Allah zahir batin kulinah yang kuli batin ka Allah kuli zahir an-nengah zahir nengah batin ben kulina batin dak ka Allah juga kulina zahir ben batin zahir juga ngikuti batin ngikuti apeun dak ka Gusti Allah ngikuti benikun zahir malallah batin mun kun benikun batin malallah zahir nengah zahir engki nengah batin engki ka Allah kulina zahir engki setaja kulin nengah si alam pagi kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang as-sholat nikah selama waktu as-sholat ruku nikahnya mana nyampung sholat kanjing Nabi nyampung sujud kanjing Nabi dak Gusti Allah nyampung rukuk na kanjing Nabi dak Gusti Allah nyampung ngadep kanjing Nabi dak Gusti Allah nyampung hormat kanjing Nabi dak Gusti Allah. Jadi orang as-sholat kalau datang nyampung sholat kanjing Nabi nyampung sujud kanjing Nabi sesujud cuma dak Gusti Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi lemah tempat kenikah seambui ben kanjing Nabi sekaligus kenikah isyarah kanjing Nabi bakal narima perintah salat selema waktu. Ala Muhammad. Ambu dari Baitul Maqdis, Masjidil Maqdis nikah tempat-tempatnya
naremana wahyu pan berempan para nabi. Ambek para nabi bode se mun narema wahyu sebagian nika kotu datang ke Baitul Maqdis. Para nabi-nabi bagian bode se kotu ka sakti banyak bode Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi bode ka mawa ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Mereka juga nang Baitul Maqdis nikah Masjid Aqsa juga jadi tempat ibadahna pan berempan para nabi. Tidak benih pas kabi pan berempan para nabi. Usah. Jadi Nabi juga ikut as-sholat nang Baitul Maqdis. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nikah bagian dari perjalanan Kanjeng Nabi. Pas banyak peristiwa-peristiwa seiyalami ben Kanjeng Nabi perjalanan Isra, pelajaran Isra juga Mi'raj. Mun Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mun Mi'raj dari Baitul Maqdis kalang setong dua petok ke Sidratul Muntaha sampai terus kamus Mustawa. Sallallahu alaihi Muhammad. Semoga manfaat, semoga barakah. Perjalanan Kanjeng Nabi nikah banyak ketemu peristiwa nyata nikah. Isra nikah peristiwa nyata mengandung ajaran, mengandung perumpamaan, mengandung ajaran dekat umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Kanjeng Nabi pertama jalan berangkat ini pun pada gangguan pun. Padahal saya ngundang Gusti Allah, saya dampingi malaikat Jibril. Gangguan. Gak yonceng pun pangeran mungkin selama masa nang dunya mesti beda gangguan. Karena orang haji beda gangguan lah, cek sakit, cek PC hilang, cek padang posang, cek kapan lah napa, nombu berempat jam misalnya, kadang sehari, lepas kamu kadang beda, kadang saya soko saya kena genjah, kadang saya hitam guru lagi ben kancana kena bentar goreng berdua coba nanti. Jadi orang pasti beda. Nah, Kanjeng Nabi pertama berangkat rok buntek ben Ifrit. Rok buntek nih kah? Aben ibu opur nih kah? Ben malaikat Jibril pakon ya tore kakui maca itu hibri baca ibarat ini ya tore bacaan. Alhamdulillah perlindungan sampun dibaca ben Kanjeng Nabi pas maate opur ifrit ini kan tak bisa abeng buat. Dan ini kan bagian dari gangguan-gangguan. Termasuk perjalanan Kanjeng Nabi ketemu dekat orang apanya mana ketemu dekat orang namen semangkin tombu semangkin anyi semangkin dia nyaman ketika namen semangkin tombu semangkin langsung panen yanyi semangkin juga bentak tombu boleh terus tak buang mari panen namen boleh tombu boleh terus kan panen boleh terus. Kenika peristiwa nyata kenika sekaligus jadi gambaran orang berjuang karena betenah pikiranna hartanah sehingga dekik dan akhirat kenika gambaran orang berjuang dan akhirat kekian oleh kenceran Allah tak peke tak putus
putus tak kurang panin terus ya akhirat mudik manusah ribuan tahun jutaan tahun tada angkena tada malena timun roh panin terus nikah dari tamenan apa tamenan nikah termasuk penghargaan Allah dekat orang saya berjuang karena ben betena laben pikiranna karena ben hartana maka namun berjuang cek nyari harta maka luar harta cek ngarep pulus cek ngarep tongket tong seket napa perjuangan kanggo agama bangsa negara panika sedaja waktu akorban mun terus panin nang ya akhirat beda orang saya berjuang karena Allah kenika oleh beda kita karena Allah yang kipunten dan kenika pun pangkat taken kenika sallallahu alaihi Muhammad nika macam-macam anjing Nabi ketemu pun macam-macam nika ketemu ke orang saya selalu nyece rakah nyece rokok sampai bisep tidak pun bisep menikah bisep nih bisep buat terus tidak pun tuksak bisek cetakan nikah apa beli boleh tete boleh terus nikah orang saya sengaja aking lagi sholat selema waktu sombong nah nyamana ibri beten tak kunaki aso jud ibri ateh tak kunaki aso jud tak kunaki ndik kuli padahal bedare kunaki kuli beninga khusus kuli nika kangkui Allah nika salat khusus tak kedeki pun seros asolat nika kulina zahir kulina batin nang zahir dengan batin mun pas pancenga tojukna kada Allah deki sampai kulina bisa makuat luar salat kakui Allah saja Allah ala Muhammad jadi mulai dari salat nika orang yang tak ada salat yang mana anda sujud yang mana raja cetak ni mereka sombong yang mana ini kasih sombong ini termasuk TV dekik cetaka TV ada bodeng telur tak kelar keru ni kayak TV bodoh orang kepuh TV ini kan dekik orang saya sombong tak ada alaksanaki perintah Allah tanda nyari senengah Gusti Allah senengah TV ini senyaman tedung yang mana ridho naba ridho nafsu ridho nafsu tedung senyaman ridho Allah tak tedung sopu jaga yang tedung boleh padahal tak sakit tak sangat payah tedung boleh walaupun berbaca tedung boleh milih ridho nah nafsu seneng nafsu ini kan diberi seneng kan tedung kan nyaman nih seneng kasih nyaman mau milih ridho na Allah nafsu enggak milih ridho na nafsu milih ridho na Allah maka jeding autu salat subuh dan dia banyak sopu mereka makanya usta pada si ada bu asar pada si ada bu sop hafidhu ala sholawati sholatil usta umudillahi qanitin Allahumma salli ala Muhammad nikah bagian banyak lagi perculunan lancuk nikah perculunan Islam ulama-ulama ni banyak kitab-kitab senyampiaki tentang tulis tentang Isra Mi'raj rangkum ben ulama-ulama ni ada guna Kanjeng Nabi ada guna sahabat tabi'in sahabatna rangkum menikah Isra sallallahu ala Muhammad Isra Rabbun ayat subhanalladzi asra bi abdihi
lailah, sebagian dari malam. Tak sampai semalam, sebagian dari malam lailah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu muka-muka manfaat. Mun mi'raj ni Quran laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sallallahu ala Muhammad. Surat An-Najm ni kak. Mun Isra surat Isra, mun Mi'raj surat An-Najm wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum ma dawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu sampai ke nikah Mi'raj. Dan ayat-ayat lain. Sallallahu ala Muhammad. Di surat-surat lain muka-muka manfaat, muka-muka barakah. Sallallahu ala Muhammad. Anjing Nabi Mi'raj nikah pas tepat betul masjid ashab Baitul Maqdis as-salat terus naik ke langit kepeng setong nikah kasak pada nabi-nabi Adam atau sampai kepeng dua pada Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, terus langit kepeng terlok kasak pada Nabi Yusuf, terus sampai kepeng empat Nabi Idris, seraan oleh nabi-nabi, terus sampai kepeng lemak Nabi Harun, terus kepeng petok termasuk sirah Nabi Musa, kepeng 6 Nabi Musa, kepeng petok Nabi Ibrahim, nabi mangki kanjing Nabi. Walaupun kanjing Nabi lebih mulia, tapi pakun menghormati entan ka orang-orang yang mendahului kanjing Nabi. Walaupun abad lebih mulia, ke tempat tahuin hormat, napa boleh ke orang kanjing Nabi pakun hormat, walaupun kanjing Nabi lebih mulia kanjing Nabi. Kalau misalnya kanjah bodoh ulama berarti orang wali besar, ulama besar, pakun entar ka pujuk sera. Nah, jadi saya ajaran Islam pertama, guru ngaji pertama misalnya saya morok nih itu desa kanjah, kampung kanjah, Madura ya, sampai Jawa Timur, sampai ke daerah-daerah kita. Saya mendahului aku, saya majurin agama ya. Saya berjuang dari kene sampai datang raja, terus rempet sampai detik raja. Pada ben napanya mana? Dari setong terus sampai. Allahumma sholli ala Muhammad. Hormat. Moga manfaat. Orang mukminin ambil pakon ngormat. Wa fit janahaka lil mukminin, rendahkan hatimu, rendahkan atena. Wa fit janahaka, rendahkan atena, rendah hati. Dak kasera lil mu'min wa fit janahaka lil mukminin, dak orang mukminin. Napa boleh orang mukmin saya tingkat menengah, orang-orang wali, ulama, soleh. Napa boleh sampai para nabi, napa boleh sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk hormat orang mukminin bakal hormat ben depak ke akhirat. Mun bagus hormat orang mukminin tambah terhormat di akhirat kecil. Apa boleh ke orang soleh, orang sing hormat bakal jadi orang terhormat. Makanya Allah makon ke kanjeng Nabi Muhammad, wahfid janahaka liman ittaba'aka minan mu'minin. Wahfid janahaka lil, rendahkan hatimu. Saya rasa pakon kanjeng Nabi, kongkun neka kangkui umat neka sudah ke orang mukminin. Kong langkong
sing ngikuti abe santrena anak buana misalnya dia sombong ke santrena ke anak buana nah boleh ke karyawan nah bawahan nah sepadan. Jadi orang mukmin nikah andi nilai khusus inta Allah. Nah boleh orang mukmin yang top keluar lagi. Moga-moga manfaat karena Athena nikah andi percaya Athena karena Athena ai seiman ke Allah, iman ke Rasulullah, iman ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Moga-moga nikah saya sampai yakin manfaat terus kanjeng Nabi Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa. Jadi oleh nami roti kan oleh sholatnya sholat oleh besar sholatnya. Jadi sholat laksanaki perintah laksanaki perintah Allah. Sholat juga nyambung mi'rajnya Rasul pertemuan nikah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sholat nyamai mi'raj orang mukminin. Sholat nyamai mi'raj orang mukminin. Nyambung sholat kanjing Nabi, mi'raj kanjing Nabi, sujud kanjing Nabi, sia sujud cuma Gusti Allah kanjing Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ke masjid ganja imam mah fulan imam mah kape imam sesampuna pakun kanjing nah api imam sesampuna imam mah kanjing maka nareng sholat nikah maswaki rombongan sholat kanjing Nabi bola na sholat lampana kanjing Nabi teka sholat kelas berempat kelas maber kena Allahumma sholli ala Muhammad. Kun masuk rombongan dan muka-muka manfaat manfaat orang kanjeng Nabi sholat pun para nabi-nabi bersama-sama sholat ngadep ke Allah bareng pun para nabi-nabi sholat kanjeng Nabi areng-bareng ke pangeran areng-bareng karena lambut ni ke banyak matura coba matura ya ada lambut habis ada sampai semangket ya. Orang yang habis para ulama yang soleh boleh beri matura epet kopi sampai ke Ibu Timur masih tahu abuk nah habis ulama orang soleh orang wali ulama dalam rangka apa? Atro asolata areng-bareng tero asojud areng-bareng ke pangeran berusi kacapok duhur bisa kiai mau duhur sholat kanjeng sholat makmum hikmat boleh ke kiai tero areng-bareng buat orang wali-wali pada mahi masa nabi tero areng-bareng ke pangeran tapi jarang makin dua si banyak tidak datang ke kiai ngibu minyan ngibu apa gempang ngibu apa seru pagi kiai anu jarang nyabis terareng bareng sholat ben kiai perculonan boleh sampai pan bulan tahun nyabis boleh kalau sholat ben kiai anu ulama bisa nyabis napa terareng bareng ke pangeran sholat ya Allahumma sholli ala Muhammad. Bareng-bareng saya pareng paju bisa norok paju paling sekone sama man sholla khalfa maufurin ghufiralah siapa orang saya sholat ibulina orang saya sapora norok sapa ora tiap sholat bareng paju bareng paju bisa norok paju paling sekone sapa ora Allahumma sholli ala muga-muga manfaat karena termasuk sholawat nikah
Terus akhirnya bener maju. Saya itu orang si maju. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Muka-muka manfaat, muka-muka barakah. Allahumma salli salatan kamilatan saman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa khusnul khawatimi wa yustasqal wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin sallallahu ala Muhammad areng pereng areng sareng sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Allahumma sholli salatan kamilah. Salim salaman tamma ala sayyidina Muhammad tuqda bil hawa'i Allahumma arhamna wanfa'na bil Qur'an Allahumma arhamna wanfa'na bil Qur'an Allahumma arhamna warfa'na bil Qur'an
waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu wa 'allimna minhu warzuqna tilawatahu warzuqna haqqa tilawatihi ala layli wa atrafan ya rabbal alamin. Allahumma berkata khatmil Quran, berkata khatmil Quran, berkata khatmil Quran, berkata khatmil Quran. Kau letan tanda saja, muka-muka tambah estoh, tambah estoh, dak ka Allah, tak ngistuaki dak ka tuntunan Allah Al-Quran. Tambah tuti orang seestoh, ngistua estoh dak ka Allah estoh, ngistuaki dak ka tuntunan Allah Al-Quran. Saya libat kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ti orang seestoh, ti orang seestoh. Dia pangesto si fokus, dia pangesto si tepat, mukhe pareng aki, Allah siapa lagi pangesto si fokus ke kau datang tretan sampai nak foto saja. Di akhlak kiliana akhlak kanjing Nabi, kiliana sifat kanjing Nabi, kiliana tua kanjing Nabi, syafaat barakana kanjing Nabi. Abah nak foto keluarga cekancas saja. Kau sebunga cecer, itu orang selamat, bahagia, ontong pecah dunia akhirat. Sana foto tapi Fatihah. Iya karena berdua Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arham